Reka twongere tubifurize igitondo cyiza, reka twongere tubifurize kumererwa neza kandi tubifurize amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Tugarutse muri studio aka kanya ku Nyota TV, ni amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse hano ku Nyota TV, aho tugerageza kwibanda mu bice byinshi bitandukanye byara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi tukibanda ku butaka bw'u Burundi tukamenya uko situation ihagaze muri rusange. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bigaragara, ni byinshi cyane kandi bikomeje kugenda bigaruka, aho ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, aho ikitwa umurwi wa CNDD-FDD cyangwa se n'imbonerakure n'igisirikare cya FDNB bikomeje gushinzwa kwibasira abaturage hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye agakomeza gushinjwa uburyarya ndetse kandi no kunyereza imitungo, cyane cyane ashyigikira umuryango we, aho akomeje kugenda abarirwa mu mamiliyari n'amamiliyari aturuka mu mahoteli afite mu bihugu nk'Ububiligi, igihugu nk'Ubufaransa ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye bivuga yuko uno muperezida afitemo imitungo. Ibi rero bikagaragara yuko bikomeje gushyira mu ihurizo ndetse no mu bibazo bikomeye cyane uyu Perezida Evariste Ndayishimiye alias Neva. Nshuti bavandimwe, ngarukanye peji zikubiyemo byinshi, ngarukanye amakuru menshi ndetse kandi utasanga ahandi uretse hano ku murongo wacu mugari urajwe inshinga no kubapudetinga, urajwe inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. N'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi uretse hano, aho turi bugaruke cyane mu myiteguro idasanzwe y'igisirikare cy'u Burundi, aho ngo bivuga yuko cyatangiye urugamba rukomeye cyane rwo gushaka buryo ki bagotera mu nzira intare zasarambwe, by'umwihariko ngo mu bice byahariya muri za Makamba, aho ariho bagiye kwimurira ngo ibirindiro bikomeye cyane by'igisirikare cy'u Burundi. Ni mu rwego rwo kugira ngo ahantu hazakoreshwe hakoreshezwa ibibunda biremereye bya muzinga bagaba ibitero ku ntare zasarambwe. Ibi byose rero turabyinjiramo tumenye intare zasarambwe ese ziravuga iki ku bitero biri gutegurwa n'igisirikare cy'u Burundi. Intare zasarambwe zirategura iki ku bitero biri gutegurwa ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifatanyije n'ingoma mbirigi, aha kandi gifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi, aho ubona yuko rwose ibintu bamaze no kubitegura ku murongo nyuma yuko n'ubundi hatekerejwe, ndetse bikanavuga yuko abaturage batuye hariya za Mazuru, Kadirigi, mu misozi ya Kashasha, mu misozi ya Burunga, Muzenga ndetse n'ahitwa za Ngoma, Rutana, Kinzanza n'ahandi hatandukanye turi bugarukeho, bivuga yuko abaturage aka kanya bagiye kuhimurwa ahantu hagakoreshwa nk'ahantu strategique mu nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika kandi hegeye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Birumvikana yuko ibi bintu biri buze kuzamba kandi birumvikana yuko ibintu biri buze gukomera cyane, nyuma yuko abantu benshi bari biteguye yuko ibintu bishobora kuba byakendera cyangwa se bishobora kuba byatuza. Ariko ndagira ngo mbwize uko yuko ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intare zasarambwe ngo hari imisada y'abasirikare bari guturuka hariya za Sanzu bamaze kwitoza, abakomando benshi bari kudeployingwa mu misozi ya Bukavu, abandi badeployingwa mu misozi yahariya muri Uvira, mu bice intare zasarambwe ziherereyemo. Bikanavugwa kandi yuko intare zasarambwe no muri bice bya za Limbongo bari gukurayo abasirikare baberekeza mu misozi ya za Katiri n'ahandi hatandukanye mu byerekezo bigana hariya za Katwa, mu rwego rwo kugira ngo bagote ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivuga yuko gikomeje kudeployinga abasirikare za Butembo kugira ngo abasirikare bagerageze gushakisha buryo ki bategura operation zo kugaba ibitero ku ntare zasarambwe, kandi bikanavuga yuko ibi byose intare zasarambwe ziri kubikora nyuma yuko zivumbuye kandi zimenye amakuru y'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yuko kiri gutegura ibitero ndetse kandi bagategura ibitero karundura ku ruhande rw'aba baturage batuye i Butembo. Bivuga yuko bakomeje kugenda bicwa n'abasirikare ba FARDC kandi ndetse kandi bakicwa na Wazalendo nazo zishyigikiwe na leta y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho nababwiza uko yuko ibintu bikomeje kuzambazamba kandi ibintu bikomeje gukomera cyane, ari nako bikomeretsa icyitwa societe civile n'abaturage batuye za Butembo bavuga uri muri Kinyarwanda, baba ari abagiye kwihahira ndetse kandi n'abasanzwe bahatuye, bakomeje kuvuga yuko intare zasarambwe ziri gutinda kuko abaturage baho babaye kandi ku rwego rudasanzwe. Ibi ndagira ngo tubigaruke kandi tubihuze n'icyitwa MONUSCO hariya mu misozi ya za Beni, ahitwa za Buriko ndetse n'ahitwa za Kiringata. Aha hose abaturage baho bakomeje kubwira
icyitwa MONUSCO imyaka ngo imaze muri Kivu y'Amajyaruguru ko ntacyo yigeze igeza ku baturage, ngo rero bagomba kuzinga utwangushye bakivira muri iriya misozi kuko abaturage baho biri kubatesha umutwe kandi bikanabatesha igihe, kuko ngo kuguma babareba mu maso cyangwa babareba nk'abantu bacungiye umutekano ngo ku bwabo birarutwa no kureba baringa. Nshuti bavandimwe, rero ni ibikubiye kandi muri peji nyinshi ziri kugaragara, aho biri kuvuga yuko ubu MONUSCO ngo nyuma yuko ineza sarambwe zifashe ibice byinshi bitandukanye byara muri Kivu y'Amajyaruguru zigafata ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyepfo, ngo agaciro ka MONUSCO kagabanyutse nibuza ku kigero kingana na 80% ukurikije uko abaturage bari basanzwe bumva MONUSCO cyangwa bari basanzwe batekereza MONUSCO, ariko bikavuga yuko nta waveba cyangwa se nta wavuga cyane kuri MONUSCO ukurikije ibyo n'ubundi MONUSCO yakomeje kugenda ikora, kuko ngo byagiye bigaragara yuko akenshi MONUSCO yaje kuri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ikigenza cyangwa kirangaje atari inyungu z'umuturage wo ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ngo ahubwo iyi MONUSCO yagiye igaragaza yuko ifite n'ibindi bikorwa ku nyungu zayo zihariye. Nshuti bavandimwe, rero kandi ibi byose turabihuza n'ibikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, tukabona yuko ibintu biri buze kuzamba, ariko nta wakwirengagiza yuko mu bice bitandukanye hariya za Warikare wenye hano ku muhanda RP 1150 uvuye mu mweso muri Kivu y'Amajyaruguru mu misozi ya Masisi ukazamuka Ikarembe ugana Ipeti Burayi marimo, aho se ineza sarambwe zikomeje kwa deployinga abasirikare mu rwego kugira ngo rebe buryo ki bashobora kuba bakora operation Karundura, operation Karabutaka. Izi ni operation zigomba kubyara umusaruro kandi operation zifite igisobanuro ku ruhande rw'ineza sarambwe ndetse no ku ruhande rw'icyitwa abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse kandi n'abaturage bakomoka muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni page zikuyemo byinshi n'amakuru menshi atariho ivumbi na rikeya, ni byinshi cyane bikomeje kugenda bigaragara, aho nababwiza ukuri ko bikomeje kugenda bigorana ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko nanone bikavuga yuko witwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo nubwo yemeye agasinya amasezerano hagati n'intare zasarambwe hariya Doha muri Katari, amasezerano agamije kugarura amahoro ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bivuga yuko aya mahoro witwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo we ubwe yabuze mu mutima. Rero bikavuga yuko nta kuntu umuntu we ubwe mu mutima we haba hatarimo amahoro ngo ajye kuyahereza uwo babana cyangwa se ngo ajye kuyahereza uwo bakorana, byanga bikunda ngo mu gihe waba udafite amahoro mu mutima ntuzayaha uwo mubana, ntuzayaha ndetse n'uwo mukorana cyangwa se uwo kuri hafi. Bikavuga yuko ariyo mpamvu witwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo kubwo kubura amahoro mu mutima, ariyo mpamvu n'ubundi akomeje kubuza amahoro abaturage ayoboye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho witwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo nawe akomeje gushinjwa kunyereza umutungo w'igihugu cya Kongo. Kandi bikavuga yuko uko umunsi ugenda uzahaza undi niko imikoranire ya hafi n'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda yiyongera hariya mu misozi ya Bihemba, mu misozi ya Nzunga, Musenyi, Kabanga ndetse n'ahitwa Gakomero, mu misozi ya za Kayanga, mu misozi ya za Rukinzo, mu misozi yihariya za Ruyaga, mu misozi yihariya za Karuri, mu misozi ya Rwamvura ndetse n'ahitwa za Kavumu, Murago, Misugi, Kabuyenge n'ahitwa Shamazi, Gasenyi, mu Nzenze, mu misozi ya za Muyinga, Tangara, Rahiro, Rangera, Gatete ndetse muri Bikombe hariya za Kirundo, aha hose ku nkombe za Prota ku mpande z'igihugu cya Tanzania ndetse no ku mpande z'igihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Burundi, igisirikare cya FDNB bakomeje kuhazana abasirikare benshi cyane. Ariko biravuga yuko uwitwa Evariste Ndayishimiye ibi ari kubikora yitwaje yuko ngo Red Tabara amaze gutegura umugambi wo gutera igihugu cye, cyangwa se ngo Red Tabara amaze gutegura umugambi wo guharanira uburenganzira n'ubuzima bw'abaturage, nyuma yuko iyi Red Tabara ngo iciriwe amarenga n'umutwe w'intare zasarambwe yuko ibintu byose bishoboka. Ni ibintu byose bishoboka. Rero ngira ngo murabizi neza yuko mu ntego z'uyu mutwe wa Red Tabara harimo cyane cyane ngo gusubiza abaturage agaciro bambuwe, harimo abahunze igihugu cy'u Burundi bazira ubwoko bwabo, bazira uturere ndetse n'ibindi bitandukanye, ubona yuko bikomeje gushyigikirwa n'uwitwa Evariste Ndayishimiye. Kandi bikavuga yuko uwitwa Evariste Ndayishimiye kuba udashaka gukorana nawe cyangwa se utamwiyumvamo, nta kindi kintu akora uretse kugukimbiza cyangwa se kugukura
ku kwambura ubuzima nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi akomeje kugenda abitubwira. Nshuti bavandimwe, ni page zikuyemo byinshi, ni amakuru menshi atariho ivumbi na rikeya, ni byinshi cyane bikomeje kugenda bigaragara. Icyo mba ngusaba, ushaka gukurikirana amakuru yacu ku murongo wacu mugari cyangwa se ushaka gutera inkunga umurongo wacu mugari, nimero ni 0788587072 maze ubundi tukavugana cyangwa tukagushyira muri groupe, amakuru akazajya kugeraho isegonda ku isegonda ndetse n'umunota ku munota. Jya wibuka kwikorera subscribe, like, share, utere komenti aho bigenda neza no bitagenda neza, natwe tugarukane page zikuyemo byinshi, tugarukane amakuru atariho ivumbi uretse hano ku murongo wacu mugari. Intare zasarambwe nyuma yuko ku munsi w'ejo zitanze abasirikare b'igihugu cy'u Burundi benshi bari barafashe nk'amatekwa ku mirongo imbere ku rugamba. Biravugwa yuko no kuri uno munsi hari izindi matekwa zafatiwe muri Kivu y'Amajyepfo mu misozi yahitwa Iremera muri Uvira. Ibi kandi bigarutse nyuma yuko n'ubundi umutwe wa M23 ukomeje kugenda uvuga yuko ngo abasirikare b'Abarundi barunzwe mu bice byinshi byo muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo baze gutata umutwe wa M23 barebe buryo ki bawubuza cyangwa bawuhagarika ku muvuduko ufite. N'ubundi uyu mutwe wa M23 ukomeje kuvuga yuko nubwo wasinye cyangwa se washyizeho umukono ku masezerano agamije kuzana amahoro cyangwa se kuzana umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru no mu Kivu y'Amajyepfo no ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bitavuze yuko uyu mutwe wa M23 utakumva aho abaturage bari kurira cyangwa se bari gutatabaza ngo reke kujya kubatabara. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda biteza inkeke ndetse kandi byibazwaho na buri muntu wese. Batise uyu mutwe wa M23 niba waremeye gushyira umukono ku masezerano yahariya muri Katari agamije kuzana umutekano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ukubera iki uyu mutwe wa M23 ukomeje kwiganza mu bice byinshi bitandukanye, ukora operation Karundura, ukora operation Karabutaka mu rwego rwo kugira ngo uhangane n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'icyitwa abafatanya bikorwa babo. Ni igihugu cy'u Burundi aka kanya nakubwiza ukuri yuko ibyacyo navuga yuko akabi gasekwa nk'akeza. Abaminisitiri n'abadepite bari kuvuga bati abatwara imodoka ndetse n'abatwara moto badafite impushya zo gutwara ngo ni abakozi ba Satani, ngo dore yuko ngo abenshi muri bo iyo batwaye amamodoka yabo ndetse kandi bagatwara n'ayo mamoto bakagonga ngo amaraso ameneka. Ngibi rero ngo ni igisobanuro kigaragaza yuko ngo abatwara amamoto ndetse n'abatwara amamodoka mu mujyi wa Bujumbura no mu bice byinshi bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi ngari abakozi ba Satani. Turabyinjiramo rero tumenye impamvu bano bayobozi bakomeje kwita abaturage babo abakozi ba Satani, kandi nyamara biri kuvuga yuko igihugu cy'u Burundi aka kanya by'umwihariko gushakira igisubizo ibibazo bikomeje kugenda bigaragara mu kino gihugu cy'u Burundi, ngo bikomeje kugenda biba ikibazo ku rwego rudasanzwe uko umunsi ugenda uzaza undi, kandi bikagarukwaho n'ingeri nyinshi zitandukanye zirimo societe civile y'igihugu cy'u Burundi ikomeje kuvuga yuko impamvu ikomeye cyane n'ubundi abaturage benshi bo mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kubita abakozi ba Satani. Uko hari bamwe mu batwaraga amamoto hariya mu mujyi wa Bujumbura ndetse n'abatwaraga amamodoka mu mujyi wa Bujumbura batwara amataxi, bivugwa yuko abarenga 6 bafatiwe mu mujyi wa Bujumbura. Abangaba kandi ngo bagafatwa bagahita bashinzwa bya hafi gukorana n'umutwe wa Regitabara. Akari nayo mpamvu iyi ntero abaminisitiri bo mu gihugu cy'u Burundi bahiteye bavuga bati abatwara imodoka n'abatwara moto mu buryo butemewe mu mujyi wa Bujumbura ni abakozi ba Satani. Birumvikana yuko igihugu cy'u Burundi ibyacyo bikomeje kugenda bikomera cyane. Turagaruka rero kuwitwa Ndakugarika. Uwitwa Ndakugarika ari mu bibazo bikomeye cyane, ni nyuma yuko uwitwa Evariste Ndayishimiye ngakomeje kugenda avuga yuko uyu Ndakugarika ashobora kuba ashinzwa bya hafi no gukorana n'abagambanyi bashaka gusenya igihugu cy'u Burundi. Ibi ni nyuma yuko n'ubundi Ndakugarika ashyizwe ku rutonde n'uwitwa Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo rw'abanyepolitike bo mu gihugu cy'u Burundi bashinzwa gushaka guhirika ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko ibi bikaba nyuma yuko n'ubundi igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda kigaragaramo ibibazo byinshi bitandukanye, by'umwihariko ubukungu buri aharindimuka ndetse
n'ibindi bibazo bitandukanye uko umunsi ugenda uzaza undi. Benshi baribaza bati se igisubizo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi kiraza kuboneka gute ko igihugu cy'u Burundi ibyacyo bikomeje kugenda biba ikibazo kandi ibibazo biza bisimburana uko umunsi ugenda uzaza undi. Turaza kwikoza ahitwa za Makamba, ngira ngo ni Makamba nagarutseho igihe kirekire. Turaza kwikoza za Bururi, twikoze Kaderege, twikoze mu bice byinshi bitandukanye byara mu gihugu cy'u Burundi. Mbabwire operasiyo naho zahatangijwe hafi n'inkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. Abaturage bakomeje gusakwa imbunda. Aba bose muri aba baturage bari gusakwa imbunda barakekwaho ubugambanyi n'uwitwa Evariste Ndayishimiye. Akaba ari nayo mpamvu uwitwa ngo Evariste Ndayishimiye akomeje gukora vuba na bwangu kugira ngo arebe buryo ki yagira gutya ngo uwufite intwaro hano hafi n'ikiyaga cya Tanganyika mu byerekezo bya Kashasha, uri mu byerekezo bya Rumongi, Bururi ndetse na Burunga, utibagiwe Njungwe. Iyi misozi yose ndakubwiza ukuri ko abaturage baho batangijemo ibikorwa bidasanzwe. Leta y'igihugu cy'u Burundi yatangije gusakasaka igihugu cy'u Burundi. Leta y'igihugu cy'u Burundi yatangije gusakasaka muri iki gihugu cy'u Burundi. N'ubundi abaturage bakekwa yuko bafite intwaro, ukavuga yuko n'ubundi impamvu Evariste Ndayishimiye ibi bikorwa byose yabitangije mu gihugu cy'u Burundi nuko ari gukeka yuko mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi ngo abaturage mu gihugu cy'u Burundi bafite ubufatanye bukomeye cyane no kwifatanya n'umwanzi. Ibi kandi bibaye nyuma yuko n'ubundi ngo umutwe wa M23 uri kugenda uca yuko mu gihe leta y'igihugu cy'u Burundi yabikomeje kugenda izana abasirikare benshi cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravuga yuko intare zasarambwe zishobora kuzafata situation, zishobora kuzaza muri situation cyangwa zishobora kuzahita zitangiza urugamba rutoshye cyane rwo gufata iriya misozi itangatanze ikiyaga cya Tanganyika, by'umwihariko imisozi irimo Kashasha, Cabara, Mugerama, Kidirigi, kugira ngo barebe yuko aba FDLR bahabakura. Biravuga yuko rero impamvu ikomeye cyane n'ubundi iki gisirikare cy'u Burundi n'igipolisi cy'u Burundi batangije gusaka abaturage imbunda ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa ku mirongo njyarugamba mu misozi za Makamba, Nyabigina, Kidirigi, Mugerama, Kashasha, Cabara, Mazuru ndetse n'ahitwa za Burunga. Nuko n'ubundi ngahantu bari gushaka kuhazana icyitwa abasirikare benshi b'igisirikare cy'u Burundi ndetse bakazana n'abasirikare ba FARDC, mu gihe umutwe wa M23 waba umaze gufata umujyi wa Uvira. Hanyuma ahantu ngo akaribo bakoresha batera amakompora mu bice umutwe wa M23 uherereyemo. Ibi bigaragara yuko n'ubundi umutwe wa M23 ukomeje kugenda utegurirwa imigambi misha, imigambi kirimbuzi, ariko bikavuga yuko uyu mutwe wa M23 bibiri gutegurwa n'ingoma ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo n'icyitwa abafatanyabikorwa be ndetse n'ingoma mbirigi. Ibi byose ngo umutwe wa M23 ubifite mu mutwe kandi witeguye kurwana n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'icyitwa igisirikare cy'u Burundi n'icyitwa abafatanyabikorwa babo. Ni mu gihe kandi Antonov nyinshi zikomeje gusesekara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi zizanye ibikoresho byo kwifashisha ku mirongo njyarugamba byo guhangana n'umutwe wa M23. Biravuga yuko ku munsi w'ejo Antonov zigera muri 3 z'igisirikare cy'u Burundi zasekaye ku butaka Antonov zigera kuri 3 z'igisirikare cy'Ububiligi zasesekaye mu rwego rwo gufasha igisirikare cy'u Burundi. Bikavuga yuko ibi byose biri kuba mu mugambi w'Ababiligi mu rwego rwo kugira ngo rebe buryo ki ngo bafatanya mu rwego rwo kugira ngo bashyigikire umutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda mu 1994 ukoze jenoside ugahungira ku butaka bwa Kongo ugahabwa indiri n'abanyepolitiki batandukanye. Aka kanya turi kuvugana n'ubu bikaba biri kugaragara yuko umutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda mu 1994 ukoze jenoside. Biragaragara yuko leta y'igihugu cy'u Burundi na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kwifatanya cyane mu murongo ukomeye cyane wo gushakira buryo ki uyu mutwe wa FDLR wakomeza gusagamba ugasugira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko rero mu gihe kandi umutwe wa M23 waba ukomeje kubona ibikorwa biri gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi mu gushyigikira uno mutwe wa FDLR, birimo kuhereza ibikoresho, birimo kutoza imbunda nini n'inoya. Bivuga yuko umutwe wa M23 utazigera wihanganira aka gasuzuguro k'ubutegetsi bw'igihugu cya Kongo ndetse n'ubutegetsi
bw'igihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo njyarugamba ndetse kandi n'amakuru dukomeje gukura hagati ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bikomeje kubura gica, kuko abanyepolitike basharije barahiye bari kuvuga yuko umutwe wa FDLR ugomba gukurwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi wasuzwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa babohereza ku butaka bw'u Rwanda. Ibi bigomba gukorwa, ariko kavuga yuko ibi bishyigikiwe na 40% ry'abanyepolitike b'igihugu cy'u Burundi, abandi bashyigikiye gukorana na FDLR. Bikavuga yuko n'impamvu ikomeye yatumye urikitwa imbonerakure zigira gutya zigashingwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, nga benshi muri bo 70% ni urubyiruko n'abasore bavutse ku babyeyi baba FDLR n'aba FDLR bagifite amaraso akanyakanya. Bikavuga yuko ari nayo mpamvu Everest Ndayishimiye akomeje kugenda akorana bya hafi none umutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda mu 1994. ngira ngo ibi byatangiye nyuma yuko n'ubundi Everest Ndayishimiye bizwe yuko uyu mutwe wa FDL uretse gukorana nawo bya hafi biri kuhereza ingufu, kutoza imbunda nini noya ndetse kandi no kufasha mu bindi buryo butandukanye, birimo yuko uyu muperezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo kuba yaragiranye amasezerano akomeye n'uwitwa Perezida Everest Ndayishimiye. Ibi byihishwe inyuma n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo igihugu cy'Ububiligi, birimo n'ibindi bihugu bitandukanye bya hano muri Afurika, aho hakekwa yuko na Afurika y'Epfo irimwe mu bihugu bishyigikiye uno mutwe wa FDLR, urimwe mu bihugu bikomeje gusapotinga bya hafi uno mutwe wa FDLR. Nyamuneka ndakubwiza ukuri ko ibikomeje kugenda bigaragara ku mirongo njyarugamba, nyamuneka ndakubwiza ukuri ko ibikomeje kugenda bikekwa yuko igisirikare cy'u Burundi aka kanya gifite imyiteguro idasanzwe, kuko ngo imyitozo iri gukorwa. Icyitwa abakomando b'igisirikare cy'u Burundi bari gutegurwa ku rwego rudasanzwe kugira ngo bagabe igitero simusiga mu bice byahariya muri Uvira. Bikavuga yuko rero ibi bintu bitazakunda na gatoya mu gihe igisirikare cy'u Burundi cyaba kigabye igitero giturutse muri Uvira bakagaba ibitero mu bice bya Zabukavu, izaba ari imperuka igiye kuba ku ruhande rw'uwitwa Perezida Everest Ndayishimiye ukomeje gushinza abanyepolitike bagenzi be kumugambanira ndetse no gukorana n'abanzi bya hafi. Ibi byose rero ni bikomeje kugenda biba ihurizo kandi bikomeje kugenda biba ikibazo, aho nakubwiza ukuri ko bihuzwa n'ubundi n'ibiri kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwitwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ngashobora kuba yahamagajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'uko n'ubundi ngo uwitwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kumenya yuko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ari gutegura intambara simusiga, intambara karabutaka ku mutwe wa M23. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bahise bahamagara kuri telefoni uwitwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bari kumubaza ku myiteguro ndetse kandi n'ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'ibice intare za Sarambwe ziherereyemo. Icyo bivugaho Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo avuga yuko byavuba cyane yabujije igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero mu bice uyu mutwe wa M23 urimo, ariko bikavuga yuko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise abasubiza yuko ibice bari kujyanamo abasirikare cyangwa se ibice biri kuvuga yuko biri kujyanwamo abasirikare ngo ni ibice n'ubundi ngo umutwe wa M23 utarigarurira. Ariko ibi ngibi bivuga yuko ari ubushotozi budasanzwe, kuko nyuma yuko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kizanye abasirikare ifatuwa hariya zabukumbirwa ku muhanda RP 1017 ugana mu byerekezo bya Ikobo, umutwe wa M23 nawo wahise ukura umusada w'abasirikare mu bice bya Mweso ubazamura ahitwa Ikobo. Abakomando benshi cyane bivuga yuko kimwe cya kabiri cy'abakomando bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru abenshi berekejwe mu mashyamba y'Iwarikare mu byerekezo bitangatanze. Ibice bivuga yuko bimaze iminsi abaturage bari kwicwa ndetse kandi bari guhohoterwa. Ibi bikozwe kandi nyuma yuko bivuzwe yuko mu mujyi wa Pinga cyangwa centre ya Pinga, isantre yagiye yitirwa ko ari isantre y'aba FDLR, isantre bivuga yuko abaturage benshi abo tubona bacuruza amakara ku mihanda, abaturage benshi abo tubona bari gukora imirimo y'umumotari hariya mu mujyi wa Pinga, abenshi aba ari aba FDL ndetse kandi ari n'abasirikare ba FARDC. Bikavuga yuko rero aya makuru intare za Sarambwe zikimara kuyamenya zavuze yuko zigomba gukora akazi kadasanzwe kandi umugambi wazo ari ugushyira zitanditse kandi zigakuraho
icyitwa agasuzuguro k'igisirikare cya FARDC n'ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bukomeje kugenda burangwaho n'icyitwa ibinyoma ndetse n'uburyarya, aho umutwe wa M23 uvuga yuko ubu buryarya akenshi buri gushingira ku myumvire ndetse n'amabwiriza ngenderwaho y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje kugenda bishuka uwitwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, agakomeza kwifatanya bya hafi n'umutwe wa FDL ndetse kandi agakomeza no gutoza urubyiruko rwa Wazalendo mu rwego rwo kugira ngo rukomeze rufatanye bya hafi n'igisirikare cya FARDC gisanzwe kirwanya umutwe wa M23. Bikavuga yuko rero nyuma yuko bazanye abakomando mu bice byahariya za Warikare n'ubundi byatumye umutwe wa M23 nawo wizamurira abanyadushoka benshi ku butaka bwa Repubulika y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'ubundi umutwe wa M23 uvuga yuko n'ubundi impamvu ikomeye cyane ibice byahariya muri Warikare hariya za Ikobo aha ushinzwe kohereza abasirikare ibice bitandukanye byahariya hatandukanye za mu byerekezo bigana hariya za Rubero, mu byerekezo bigana za Butembo, ariko ibyerekezo byegeranye neza bya hafi naho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyegereye, cyangwa se bivuga yuko n'ubundi n'umutwe wa M23 uri kujyana abasirikare muri bice mu rwego rwo kugira ngo witegure intambara ku rwego rudasanzwe kandi witegure gukubita ababaza igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku rwego rudasanzwe, nk'uko amakuru n'ubundi muri izi ntangiriro z'ukwezi biri kuvuga yuko uyu mutwe wa M23 ufite intego z'uko ibibazo bikomeje kugaragara muri Kivu y'Amajyaruguru, ibibazo bikomeje kugenda bigaragara muri Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rw'uko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bakomeje kubiteza, ibingibi bigomba gukemuka kandi vuba na bwangu.